Onyango po nso ni pabia me dine na no sebu nso ho. So pabia no kra tsedwam no kra kasa no kra edi hene am. No one ho Race Kingdom ba ko pe ebi nka ho. Betu bia fora hene kase no Facebook or sebu nso ho the second. Obetu bia fora hene kase no YouTube official ho Race TV. Abusuafo be fa akonya so de nchia so nkoma wona yetiem ne yehwe mo Facebook live. Awurade nhyira obia. Ebi afi no join program na ne die mbomode so be share link no afro nua ka tse na asebu nso ho ahi. Matrase. Nya transition na otimu nsema kase a ekoso o man ni musabi sabi ha nkwa na metena ko man ni mu nsema kase nyina Ghana ha obi en won mo du o man ni mu nsem ase na ase bo nsumu ahi aha ne ba be ye tena ye nsuo se ye beka nipa bi ani masem sabi ye nya aduma ma obia ne yentia because of nkofo fom bonti ne mum ye tia said no kre ne pepeyo ebe wie peye samre montage evangelist patricia siedua na montage osofu penina ya freno Archbishop Ofori Attah montage re mame na yenin komo ne yemon komo bi hihie I think say because of social media na so na it's about time one e wo share me hwe na me de ma no tum enie osofu penina ya freno Ken Ofori Attah osofu yi enye se nene na nsan ya upegya ni mu pegya ni ti ananka me kura me nhya da nti etianu se me man kwalidie ni pepe ye nyina awie peye. I am not here to defend the evangelist Patricia Siedua, and I am not here to fire Archbishop. No, never. But me wa say you be here I enye no be man ahwe na wate ne ho ase etiefo ne ahwefo se nsem bi mo be ka ye nsem bi koso a I think some young kasa krama ye confused seriously the way a pressure sia ba me so fiti anopa be pem samre no I think say man so ma me kasa mu a ebe harding so yen na ebe ka ya ente demonstration because so I think say anano ebrada ye twem ye na ni nyina ne se nkrofobia o mo se evangelist Patricia Siedua ajeji o musika sika gale ene eniyama bebri yanka bi nhemu ye hu ya ne se osofo obi a ye frɛ no osofo Archbishop Ofori Attah so unity papa isa hin ofiri sa hin ofiri am tete nsam prince kaprin to mame na mo de kasa ne distract me na me tete nsam se papa no owo camp bi a ofiri a oba na sabi mpredua asame de asem si anasa asemba na se memfa mani hu ya anasa menye underground investigation a ebe de se me babontin ntimi na hu ya the moment a issue bi baba na me babontin se me be kasa no na miminim ne me babontin ayeden aba beka papa iba abonten ye hu ya nse letter bi adrop abonten share in fact letter no mama hwese mehu na letter yi ye press release e ba ye osof pania ye friend Ken Ofori Attah on this press release ne de ba ye na ne nsanka ya no wo kanyina nse ma me part na se ma me ye friend sa Agradaa ebrenso ya nasa onuruye se ye hye no sofo anase ye no ordination bi ebetumi ayeyi I think say ensan no beto social media ya yenim ma me ya tamfodo na fa video no just a press release no mo ye no start so mo react any obeti ye say Agradaa sorry ya cruise no Agradaa sorry ya cruise no Agradaa program obeye ya cruise no in fact kwa pem se me yankasa me hu se papa na grant interview on one of the platforms ni bi so mi nyabotetie papa na mu nsam nyina e fa ba bia na o kanya me adwum fa ba bi so ay na o call personal attack e fa ba bi so ye fa ba bia ya na o kasa bi honam mu asem nti mi tie na nu mu nsam na me call your friends ma me part so side ko tie wono nso nu mu nsam ensam a ekọ ne nsam a etwaguo in fact amumi enu mi di omo nsam no atoto nsani ani. Now, in the first place, send him the kaka say me say Archbishop Ofori Attah sabi wo ye papa panimu mintimi metena ha fa na nimu meye fom na mintimi metena ha e medidi na tem
But shabi imprediasa. So I'm pro. Fine, so mommy. So I'm pro. Me na meka o masem. Me na meka o masem. Metie Archbishop Ofori Attah na numasem no. Ye odi kan ye wo say. Maame part and qualify see ye be hye ne sofo anase ye be odin no. Amana baba ye evangelist. Two wanye evangelist. And on one kasa jira maame na num nsem bi a wakeka no social media so. Ana me huni say why na dwen say o de bebu maame na time. But I am saying this today. Adia osofo for Attah ye na asem nye de. Mom ye nka no krankyire no. Na asem nye de ba ku sei. Sabi impredia sa oye sofo pani awurade de wo ye adwuma. Sane ye wo claim na awurade de wo ye adwuma emfiri hya bebre. Eti se na akoba so obi so afa adwuma ni ma na sa awurade afro obi abeka adwuma ne ho. Na wo hwe na nipa ne sabi ne mra yemu ni sintom baabi emane qualifier as a prophet, man of God. Ade adwuma na wo so ye. E wasade ye se utu anamo because sabi impredia sa wo ye odwanhwefo panini. Eti wo de ne se enwan ya yira no wo betu om so anamo. Na sabi impredia sa baby obia wo baby obia gina Kristo mu no watimi atwena bayaba because all can kai Bible according to Matthew Bible say ye wo odwanhwefo bebroma ka buo na chi anya so mo nka ho o mo ka ho batomaka omaka buo na chi o mo hia sabi odwanhwefo pan wo betimi di wo mai dai abura mu ye wo sum bebre na wo Ghana ha no but sabi impredia sa even Asuma edidi kan bibi tse Roman Methodist, Pentecostal churches, Presbyterians, ni nyina etoda mpo mo di kan no aya na esum ni mo no o madwen ye o montanta obi atrese ne sum na ye obi atrese ne sum na edimu obi atrese ne sum na tre papa but ni nyina re ato kopimo twabre no ye me pese me ka kire Archbishop Ofori Attah ene say ewi asem panimfo se ye opredu wa hwe obepem ban ena shabi panimfo se ye bodi chamra enye ene yetugu so a enye eniema was starting me huni se asa wo personal agenda against maame no because ma share like who pictures be baby a wo free a wo bewura mu but wonu ma asem ni bi wo hon ma asem se me ka papa mame nka asem nkyerɛ wo o tia se maame ye friend Agradaa wasesa ba be ye evangelist patricius yedu ene ne ye nso awurade ani papa what na Ghana hamfie bebre adi sofo ate wonyamedwuma mu wan kasa wasofo won wan kasa onuan masofo won how many times will be aya ade am watimi aba abonte aba be condemn but why Agradaa nko a eno ne ade amement ase ye no eno ne ade asabe medwina entomaso no o te Ghana ha no papa bu ebelezada kwa yadom atamie bai no wonyina TV so nni nkofo ede ensem na won kaaye o te Ghana ha no sabe ede ensem na enkoso wo Ghana ha wa unuan masofo obi hihye nkoma MPP bi hihye nkoma NDC mempesa me de osofo wo su be mpakura be comparison so se tuo se sa boys koma ni fi obi be kasam ne no wasem esi wo Ghana ha na wo hefa ade no wa ma me condemn because ni nyina na ye criminal act ni bia so who penya medjuma yie pese nya medjuma koso tumpon no na nke wo se wo start ya de da enya sabe sa time we yes enya sa time we ena wo se obaba ntene ena de na wo ye no amankofo dodo na ehunu se da bi wo personal agenda against maame no because sabe imprebiasa Agradaa eja ya bosumdwuma yi sabe Ghana ha ya da so akomfo wa ha ebi yaza ebi bo apo ebi bu nkofo fa so. When was the last time you came out to condemn them? Never. Sabe wan kasa wo yonkoma sofo yi obi ni munum to Ghana ha obafo no to Ghana ha opambo usubempa a lot of pastors to Ghana ha no unim boni ye di. When was the last time you came out to condemn them? But why Agradaa? I am not here to support the woman, but one thing is say Prince, wife and what take here, Juma? Wife and article. There be you. You swim normal way, no. So I did you ha.
was say you facing no crack, and many people no crack. Sabi Prebiasa. I saw for be born ye, you know. As soon as Agradaa better social media back at Cabayeno. When was the last time I would two swanamo? Muye nyachum, and a woman yamituman sabi. It was any for baby. Because the minimum send your mini party. What tenetene? What the end say Bible says will be yamra when you what you say? Bible says will be yamra and Muna Munyan. What you man say? Sabi Prebias, a Bible say, Unsa Temwon and quite sober, what take to Benton Kawa, what you know, to Mika, Koboda Buru, Sad the Bonia for Sabe Bessatra Yagane. Yes, listen to me carefully. Agradaa Attah Ghana, Hanumotina Ghana, Hatna Ghana, Hedia Temina, where young one day po, and found condemn on the say, Ebeka some few weeks. Yasen kwasi afuobi ye demonstration eno sa ma me ye friend patient don ko se hwan one di animu sa patient me take kura ne yesese o girlfriend no so mpra no de me te ye no I stand to be corrected allegedly yes o mpra no sa patient no osofo misramu munsusu nyenya twum ye enidi mutirimu it's too much. It's about time one. I was some to yes so. Papa, and Agradaa and the 10 year baby with Jumamu, or Pamboy ye be. Wouldn't be so funny be your modem. I'm sorry them. When was the last time what me and Yabo tre a chew woman so? That's a boa sabi, what dear would I tem work it out in some naming say, Anka at least. Ubet me a kita tem 1 year, at the most of whoopee or Tigana head to Bolivia Sun University, but there be. Bounce Agradaa or quick temper, na kuma hano, so ko boni din, ko kasa, or beba be do watem. And a dear na ma the young many moment with Munim say, a ya bay sam. It is satanic planning. Yes, Munim definite, Munim perfect, sa dear na moyem. Matra Ghana, I went to me a demonstration. And because some few weeks, a mama me in the program, Muslim demonstration. After demonstration, press release. After press release, Papa, you wet me up about one thing, and Michelle was sabi out. Near my year, year, any the way I will see Connie, mammy, who said, as a sabi, a deep 1 year of women with a good trashy and a mobile problem. And no, said they you will money this sell because they say, what work they said, the Union Kufuad, and the Union say, into the Kufuad nowadays. A Kufuad, you about home. It's a question. Or so, she the two. Baby, I don't want some okay cacono. So, Peso Kita when you yam. Never be a would this person would all call to me call. But I ain't a different person we could do it, Papa. Stay away from Sir Agradaa issues, no. Masabi said yourself will be a non company, so I did him Guasi and the intimate swallow. Momunkos on for Masenia. If you are not careful now, so the humble boss of Winibia. Tell mine. But when you number tough from me, my who be paying. I had the ecoso. Or soft blue honor with the one year could have fiasse, or soft would be a dimquasiasma could have fiasse, the name Guasia what Timuano, or person of force where you so be. And if you are not careful, what the name Guasia baby power when you Papa, to whom what the pound. Yes, me say Papa me pewasem. But the way you were doing, we are near my head. What do you want to form? But nene kwa sepanisa. The more yen sabi Agradaa nkwana what dia fatu no so yourself war. Ojanya me hwana na ye criminal sin ojanya me Ghana ha. Ojanya me mibisamo. Ojanya me langa da sam na make Ghana hwana na ye criminal sin ojanya me. Osofu ojanya me, osofu ojaba no. Sabi obi dia ba no nyina hwana na ye criminal sin wom. Even today now I am talking still they are doing criminal and yamaboni. Agradaa nkwana sabi ni dia teni ni dia say we na ye kan mo say na mu back mama na who defend mama. I am not defending her, but I am here to support the fact and truth. Ni ye nya sabi nkwasi ya fo bi sori e social media ko peduma papa nye na muti social media e distract will be sabi the program wo ba ye
Ken Ofori Attah Ghana ha me nka asem nkyerɛ wo. Your freedom of worship me hu ahi me to yi. Na me se me de me ba bia me sɔre a mesom ɛyɛ mpoano de nsuano a wagya ano a ɛyɛ me ankasa me personal. Mekɔta no mu ne makosom a ɛyɛ me som a me pɛ ɛna me de me ho akɔdwen. Ghana ha obi ni sabi tumi wo obi so de be condemn obi nya medwuma a wɔyɛ. And me who say bloggers be to social media and ya me adma 2nd August ye kokrosuna sorry ye kwati nipa wa sori hono mo sabi uwe nipa tia di kan kwati atrofo difo ne akromfo no mo di kan no no mo na de kro no wi nya medwuma mu na mo nya atwom ye na mo ye no Ghana na afa de ya bramo e too much nipa ba akopɛ mo be hwɛso ye mo nya medwuma no mama nipa ba akopɛ huhu e na atom so e na mo sɔre ye de ni kwan sɛ mo ye bia na mo ye ensamfu bia ni kwan sɛ mo di nipa na mo di no sabi mo ama sɔre ye na Agradaa nya Agradaa ye nya no wo a wo sɛ wo nya bɔne da wo sɔfo a sabi wo ba betra se wo ye nya medwuma mfinhyia duasam yensa na wo so mfa wo yire ti da no bra ne betena ha ne beto bo osofo bi so wanyaza so sɔre na sɔre ma nyina pieto no waburo sɛ enyan na wura de ama wo no ya hweti nyan ne basa yes ya hweti nyan na ye nyan ne basa eto da mo nyan kan ko fa kire mo de mo ye na asema me wonya obi ma ne nkan asema ma no wonya obi ma ne nka bi ma no ba de mo ye ni na no me hu nyan san ne adwen papa ne ntiase ye bi ebom me hu sabi nyan sasem bi ebom me hu ntiase bi ebom mi nwadi papa bi egom se mo be so nani papa ba mo atake ne wotra mo atake ne no obi na de ne ho no so won de sabe wanyaska wodi ato asore danya wo sabe hin na urade bo udin from Genesis to Revelation and hin na urade bo udin se osofo Ofori Attah mi Yesu Kristo asafo urade me di matamu akita wonsem na hu ahi yebone ebunaten Agradaa yebone ebunaten Badiko bi yebone ebunaten Obeneza yebone ebunaten na wo da be na wo bebu so hu aten because bone no adoso mudi nyame afre wo nyame no ofre wo dance ni hwan ofre wo sabi mpra biasa wo dance ni hwan yate Ghana ha ne yewura wasante hene tubu adi asem de hye na usu do twansa no wose di hu asem di hu dwuma mame ko de masoma no koye ne pepepe enkoyi bi mfiri mu mfa hu koya de papa ne koye ne sa pepepe time otumfo osoma usu do twan nipa wo nti nipa ye mu adanse ye ti ade ne so koye ne papa mu so koye ne boni mu eye nipa nyina ni mu sam wona akoda na akoso nkwase ya dan na wo se Awurade afra wo me hu anyi I don't have any problem with you I don't have anything against you but one thing is say the wo ye no mu hwani ye the mo ye mu hwani ye the mo ye very careful and na Agradaa what na Agradaa and ye ma pass up say wo man mu e wo say ye hwe ye tu ho na mo so le am de Agradaa nkwase case ni nkwase atani hu hia na mo distracted nation no now we need to move forward yes nkwase asem no chairman wo hwe na Agradaa no wo problem Agradaa no wo asem a kona so da no wo babie no nyame ya dum a ko nefa police wo ne ko ho munya social media ne ma ye no munya ina ya doso etidi enko na nipa hwaye mo kromfo be na tigana hanuma sabe mprediasa wase Agradaa ya kromfo sen no ya wasofo sabe mprediasa ye bunkofo tinkofo nsemu asase jinkrata jinkofo fie jinkofo kase last minute na ya sem ya dinyame som ne akata so obi aka na no atumti no obi akwa ne ba bi atena Agradaa nko a adade na mo je afiri ni ho no mo bone be no de ayemo mun kana min tiara min ko ni fi ho wo botia no haye na mko bi san se e dia de we so ni se for me na me fari pada de ma no e too much no wo so for panina wo se Awurade afra wo kitani monyam wo do hu ko bon kwaseafuo bi a sabe ye ni monyam atoto nso ma toto fom ko din kwaseafuo bi ati otofo jai wate ni wan hwe ya Ghana fo be kasa lady no a ko di Agradaa demonstration net no ne twempra because I dey me mate jai sabo sisi nipa de bi yati mo asofo na muntimi nyim anim a esuma se na mo sisi nipa ne bi yati no unsura na wa wayi wani ma ba forward and me osofo me woso ye nyame nipa
we move when Agradaa be did what. Mefa videos on me and now they are consent. Don't ever think that I'll come and defend you. I'll come and blast you and fire you and insult you basa basa because the more you hunti as any answer be home. At the end of ham. No so for what to me obi program a by ye o te one say mo free Nigeria bano mamo mana ma wan sachira ye eh papa say said ye wo Yesu Kristo book wo na wo hwem wo hu wo body hu o mama sachira no mama sachira and it's very bad. A pay things any public me asatra be dey awurade achi because mo yira nyame asa mo yira trust am. Bible say dey awurade afere ka awurade adwen. Ti so ye nyame ni pa na say awurade afere wa ka awurade adwen. Stop attacking people ministry. Stop attacking people business. Stop attacking people job. It's very bad. Ugum woni mase. Matthew no ye di boniye ni isi Agradaa. Sekio no ye di boniye ni isi Agradaa. John the Baptist masa muti agora ye betim no ye the Bible no ya kire mu trust am ya kire mu nyame asem because mo lake awurade asem mo lake just mu nyansa yira wo awurade asem ho. Yes. Me time ni sa me sorry sisi here. Video no katia mapon me nkasa biem e katia papon me mabak biem e katia papon me ntrasam ni su biem but I am here. Say me katia osofo Ofori atabu ho. Ne jai na me bra na tia konya so me bra na tia konya so na nya nkwa na auto aba ma ekufo ado. Munya sa de bia na mo de politics no. O bra na tia konya so o bra na tia konya sabi o bra no na to aduane mo obi dia no pa na. Obi sika da ne botom. On the show do a Ghana hana. Or my name, why a dear was all who answer catch over and say, oh, Munia Mammo near Mamunamelo, or by trusting a minion at Tiaconyanso, Nema Nemuyase, or Red Union, so no more guasada. Munya Chumuyano, and Wamo Munya Chumuyano, and you're nice. We are Archbishop, a title, prophet, a title, evangelist, a title, pastor is a title, reverend is a title. Ye Juma no so sabi ye dini mu adwuma. Social media tena nya hon ye di sofo. What started from January? Me no ka say praise ye was say mu February na say January. Ye was say mu July mu ye we mu di Agradaa na Agradaa na munya nkwasiafo na mu obotaye wonim die pa sabi mu di ye awurade adwuma nti sabi mutimi manipa da sani nipa ba ko e distract mu wonya adwuma mo ye ho when be me ye hu nipa ba ya mo ye we me ye hu say mu de nyansa kwan e na da awurade mma wonya nipa mpo hwe dia wo ye wo nyame nipa nyame na Agradaa sabi wonya nyame abode onka nyame abode ne ho wo ya boa mo me wuso wo ya boa wo otwa ya me wuso wo otwa wo ya kraman me wuso wo ya kraman wo ya kokko me wuso wo ya kokko na munya asam so na mo atake nipa no wo ye nipa o munya de mo ye no se ye di nipa no masam na ejeje na nka me ka tra ofiti osofo ken Ofori Attah so kosi na sofo nyina ka munyina mo be kobu nsam dem because mo ne ye ni musuban en so awurade ani sam ye nyame adwuma en so nyame ani sam from hu nyame nipa en so nyame ani sam from hu man of God because you don't know the meaning of mo di agwe be kan sam very bad. And yet nani pada sanidi wa first na niso say media maya madwe say Agradaa na message no Agradaa na message ko pim say wiase be say me yi sika dia to ho and because of Agradaa enti and nkofo bank account crazy kanem because of wakoye aduma sabi wakogina so dem akokeka makotiatia mu e boso wo hunu nyansa ko service kan o teska ma bloggers wodi o teska ma bloggers wodi o teska ma bloggers wodi na osu dis aduma we sabi o yeme ana wo ye wo ho bisa ho se o yeme anasa wo ye wo ho Etiano my thing say enra najo na ye ya di o baby na obi afre osofo obi o nana ma hede we Agradaa o invite to video mo ye na nim to say so settle up o kwa wo de adwuma bediu eh am so de adwuma bedim say sabi ma ye na dai ma dini boni ana ma ye ni bibi ana
na metimi ba bi no invite me program na me ba ya wo say sabe wo be me ya betwitwa me sika na say wo be ma nkwala ba be bom say ma ya wo dai asema asofo kan di hwani wo se na hu yi me hu na wo da mojam ba bi tse bo ja side ho na wo da mojam ho na me say ene moja no ho moja no ho moja no se Ghana ni bibini aya no mama awurade anu ne ho so obo nipa me se Nyankopon te so wo hwe Ghana fo ye wasase so se manu mo sa me bo Ghana ni manu me hu sa me bo nipa because Ghana ni ama manu me ho omo ye aferi ya frem se na hu ya Agradaa we invite us of winning our sere ya onkwa de we mu na nanim etime nko program no was settle up okwa bibi betumi asi ye hu sa oda mojem mo hwade ye mu ye ni yu na mboa mo ye mu ye no se ye sei pa na mo se mo de nante pa me ye de akọ heaven dia ene heavy hono no Nyankopon wonya nipa ba ko Ghana ni ba ko kura wo ho da Lokana meka no Nyankopon edo beba no onya Ghana ni ba ko sei na wa woto awubu Agradaa tense shabe wonsa tire no bisa wo se wasatira Agradaa ya kromfo etutubotom ni shabe Agradaa shabe wo yewudini na bisa wo se wonso bisa wo se na wonso na Agradaa yesi ti ase mutimi time ame no atai ne ma wawo mo na nkuzo sabe nka me hu ye mpadimfo ase sabe o edimboni ntini ye chedin Agradaa ni dinko na ne madinko ni kru dinko oh press we see after program mon friend for $100 why nti we are mon friend na monye $100 no oba pa ho ahwan on fa number my what the number ne to $100 ne ye Agradaa program wa wuntimi nko bi make sure so be send usika de ma mekoto wo